Da, izvolite. Dobra večer. Da, dobro večer. Alo, Da, čujemo. dobra večer. Da, izvolite. Mene zanima ljubav. Ljubav, pa znate kako, vi ovde imate jednu veliku ljubav. Veliku sadašnju ljubav. Da. I to sada? Ali niste toga svesni. Niste toga svesni. Nisam svjesna. Niste svesni. A ne znam. Ima tu neki drugi muškarac. Ima tu neki drugi muškarac. To je to šta da kažem. Eto, nisam vam rekao, evo sad je ova gospođa zvala. Znači, važno uputstvo. Ako vam je tu muž, a vi zovete, znajte da tarot pokaže ljubavnika, tako da nemojte proveravati čarobnjaka bez veze. Samo ako ste sami kući, zovite za ljubav. To znate, znači nema... Možete, ako sumnjate da čarobnjak neće da vidi to, vi zovite. Evo, ova žena prošla. Loše. 060603031. Zovite, imate jedinstvenu šansu da razgovarate sa čarobnjakom i tek dolazim idućeg tjedna. Sutra sam u Indoneziji, pek sutra u Peru. Ko ima satelit može da me gleda, ko nema satelit, šta da radi? Ne znam da li ima na onaj live stream, ali ne verujem, nema. Zovite, pitajte, postavljajte pitanja.